Tnad Sports Youth Affairs jangka sarkar jala kala Pynkup Burom ki Khynnah Ialehkai football jangka jala mentakasni ka sport regular 8,000 pulai kani ka kenhun Ialehkai kabla long ka runners up hadien bikila poi shedu ka final jangka lempung Ialehkai banyak kani eka Santosh trophy hagani gasni uba shakliar wadri menteri ka Tnad Sports Youth Affairs ka sarkar jala ula longkum ukongsan Vibhar Agarwal IAS Director Sports Youth Affairs Ba PB War Nongbri, Ba finally Periat General Secretary MSUA, Ba JR Marang, Ba Ian Lingdo, Ba P Dingdo, Ba Jo Marwen. Tnad Sports jangka sarkar jala kala penlong da ka open road show kabla sedang do ka port Arshteng minsni namadan he maulai phutmuri bat ya ter hadu dapoi hamadan yo ringhap laj umkhra bat hadien labut pat sakajing Pynkup Burom yakani ka kinhun Ialehkai football jangka jala. Bang Amin Siru, Nagota Kimi Pa, Jogi Kursala, Amin Sim, Balada Pigi, Jogi Jogi, Idoni Kasap Potong, Idoni Katakarin, Amin Sim, Iki Bukini Shakmat. Next in line, go, Khynnah. They will be back again. If you missed the performance, they will be back again at the end of the